Akory aby nareo iaby, nareo baka antsimo zay, nareo baka anjefa, baka antsinana, baka avaratsy, baka ampovoatany, tsy ankanavaky zay. Tonga eto moa zaho androany toy satria ny antony dia tonga zaho androany mba misoutenir any famille reine de Salaig Ninie Donia zay androany andro androany talata ty. Tena mandrombo na ty andro aza mandrombo na zaho koa aza zao tena tsy mahitaka raha ho volany fa izy moa lazaina zao atsipy avao zany ny teny satria tsika iaby reto moa napetraka mba hivola napetraka mba hitondra teny koa satria lavitsy moa tena tsisy raha vita tena tao fa vava ty avao zany ro andesy tena reto vava tena reto. De zaho moa fa mivola eto hoe raha iaby io de fa voasoratsy indranahary aby tsika iaby ty ka fotoana mba ifandiniha indrindrandrindra tsika ampela satria tsy nivoaka iaby zaho ireo lehilahy ireo raha tsy ny ampela ka tsy hisy ny roa hanjaka laha tsy ny reny no nampiavy ireo roa reo ka raha ny roa ny manao raha tsy menjika de atao akory moa fa ny razana ary ndranahary no mahay azy koa zay ankoatsa any. Ka eto zany zaho mba mitondra feo kely satria feoko zao moako izy lazaiko ty ireto aparay zay noentiko reto ananako izy ty anananareo izy ty ananan'olo maro izy reto ny anara natao hoe portable de manoratra nareo anatin'ny trano ao hoe portable de ao anatin'ny portable zay no hahaizanareo hoe porte parole ka tsika iaby eto reto kanao napetraky ndranahary napetraky razana eto porte ny parole nireo razatsika zay niaingatsika efa tsisy feo efa tsisy vava reo fa mindram-bata amitsika akory aby nareo zay longoe mindram-bava amitsika ka reto vava zay nindramina amitsika kiraikiraiky tsy zaho avao misy azy fa tsika iaby kiraikiraiky de sambo mitondra zany ny anjarany briky ka ny anjara briky zany no entiko eto satria raha iaby ao efa voasoratra tsisy raha tsy voasoratra zany rehefa manoratra avao nareo de ahitanareo azy zay no mahatonga zao nanoratra nanome an'ireny stylo nizara ny stylo reny maro avao olo nizaraiko amin'ny stylo reny fa zao moa tsy hanono anara misy député iaby anatin'izy reny tamile 29 octobre zao nandeha nizara anazy tany Antananarivo de reny stylo misoratra hoe tsy ambaratelondreo reny de noentiko koa any atioliarany koa nizaraiko koa fa misy ny tsy ambaratelondreo razatsika reo ka very éducation tsika very ny kolotsainatsika mahamalagasy antsika tena hoatra ny efatsy eo fa fotoana an'izao hiverenatsika angambany satria efa namena reto portable retsika ka mba tokony reto portable reto tokony mba hoentitsika satria amin'ny reto portable tsika reto no hitsarain'olo antsika koa satria ny raha ho teneninareo avao tsy maintsy mbo hiverina amin'ny portable ty ato avao tsy maintsy mbo hita manahaka zao hananiko zao miresaka aminareo hoe zaho andrano mizara feoko ty ity mety misy fa ny enregistré azy any quelque part
raha izy te hanao raha ratsy ahy na te hiataky amin'ny raha tsisy dikany haveriny raha teneniko ty ka raha teneniko eto tsisy ompa raha teneniko eto tsisy ady ary tsy hampiady raha teneniko eto hoe mila tsika miverina amin'ny fombandrazana am'izay fahatahorana andreo razantsika zay efa ao mianja atsika ao amin'ny tanitsika Madagascar ao satria ireo tsy nilasa lavitsy fanahindreo no amitsika vatandreo ao nasitsika ao anatin'ny tanitsika ao a Madagascar ao na misy koa zany sasany fahalasan'ny razana nandeha nasitsika na andafy aty zay na eza fa ny anarany fa natao hoe razana zay ka fa fotonany koa zao ny ampela hivola rehefa jamba ny lehilahy rehefa tsy mahatsapa ny ampela ny lehilahy fandaratsika ampela koa zao no hivola hanambarana marina hoe maharary any miteraka maharary koa mampinono ka mba tokony tsika koa zao mba hiteny ny hafatra ka eto zany zaho manome hafatra antsoratra avao hoe raha iaby io efa vita soratra de na zaho miresaka aminareo eto tsy isanandro mandeha miresaka aminareo eto fa izy moa lazaiko zay hoe tsy ilaina rengy ty tsy ilaina laza ny firesahana hoe zaho tsy maintsy hanao live ka tsy maintsy ahazo zao personne androany zay avy eto miatsika zao hafatriko zao androany nasesika ny razana zay tsy avy eto koa mako tsy mahitaka an'ity liveko ty mbo tsy andrarany koa no haheno ny hafatsiny fa manaraka koa raha ty hijano ato izay zany raha makely mba holazaiko eto ka tsara ny manao tsara mba tsy hanenena satria eto tsika hiatsara vela tsy hiaby i olony mandeha volasa stara volasa naneny volasa ino volasa manjiam-piadanana volasa mes condoléances volasa tsy haiko ino ka reny condoléances zay teneninareo reny andraranareo zao mangala stylo manorata mangala stylo nareo hoe ino ny antony anaovanareo condoléances ino ny antony anaovanareo manjiam-piadanana ohatra le holo tsy niady ampanahy eto de nareo amizay hanao azy manjiam-piadanana nefa izy efa tsy niady ampanahy eto mitenitsika zay fa ny olo zany ireo zay tsy niady ampanahy eto ambony tany eto hazavaiko kely rehefa miamboho izy vosay izy vo manankely mandilatsy mihohatra ny raha nataony eto satria raha nataony eto matsika olombelo iaby laha mivola ty vangoe natao akory tsy raha mana arma ny tsika hanandreo tsy mana arma fa ireo zay mandeha reny ro manana forsa tsy hita maso reny zay natao hoe invisible io de misy tsika natao hoe visible satria eto mbola ambony tany eto fa ny invisible ireo razanareo ireo invisible ireo no mahitaka antsika fa tsika tsy mahitaka andreo fa misy nzay koa nameny ireo fahalalànareo hijery anjeo de afaka ndraindraiky misy le zaza mety mahitaka fantôme zao mahitaka ohatran'izao zao misy ny olo namendra nahary an'izay pouvoir hahitaka andreo razanareo maso misy ny sasany tsy mahita fa ireo razantsika reo de natao hoe vatany avao mandeha fa ny fanahinjeo eto ary reo tena mahita antsika tsara mihitsy haindreo ny raha ataotsika ka eto zany zaho ny anahy manome anatin'ny soratra avao hoe androany ty zaho miteny androany ty zaho mba niresaka aminareo andro iresahako androany ty anjo le 21 dikan'izany 21 zay tena
Gasy satria ny alphabetikatsika à Madagascar 21 vao dia amin'ny fotoanan'izany resahako androany ity dia androany andro talata dia manoratra nareo hoe talata dia talata zay tsy izy zay fa ao anatin'izay soratra talata zay ahitana hoe tata ny raha andro ny andro zany ny volana zany misy secret miafina iaby ka eto zany zaho hamoaka reo secret reo mba misy hatahoranareo ny razana zay nametraka lovan'ny tsofy satria ireo teny zay napetraka foana ny lovantsika ireo teny nataontsika hoe novembre tsika nantsika mois de novembre ao anatin'ny mois de novembre ao zany nareo manoratra fa hitanareo secret anatin'ny andro itenenako ity zany nareo afaka miteny koa na afaka mangalaka amin'ny baiboly ao hoe androany le 21 maka nareo proverbe 19-21 na maka koa nareo amin'ny apokalypsa koa fa tsika nanika zao efa farany ohatrany hoany izay tovavaka tsika nanika zao efa farany ao anveriko eto mamerina zao tsika nanika zao fa miditsika amin'ny farany fa mifarany baiboly tsika nanika zao fa miditsika amin'ny apokalypsa zay tsika nanika io mandeha amin'izay farany zay ireo razanareo zany hanavamba iaby ny raha navony tsy maintsy ho hita zao tsy mahay raha so de lazainareo mahay raha ty ka iny aby nareo no mahay raha zao tsisy rahay fa ny ahy hoe anatin'ny soratra avao no misy hafatra de ireo hafatra reo zany no ambarako anareo eto de ataoko ny décodage ireo hafatra reo satria tsika zany faly mangalaka an'ireto portable reto de rehefa misy zany olo miteny de jugevatsika izy iny na mipaitsika olo iny na ataotsika tsinitsino olo iny nefa tsika tsy mandinika hoe raha matoa olo ty miteny mety hahatsara anahy mety misy raha alaiko ao de misy raha tsy mandeha amin'ny fiainako mety tsy zaho hoatran'izay ny fanaovana anazy de mahalala hoe misaotra fa nahazo fahalalana izay fahalalana ny tsy hain'olo ao zay zany ny tokony hipodianatsika zay kolotsaina fampianarana fanaovana fisahorana ny fahendrena fa ohatrany fa tsy hisy amintsika malagasy le raha ka mampalahelo naniko zao mampalahelo na manaka zao miresaka aminareo zao efa tsy onanao ty live ty zao satria izy lazaiko zay hoe olo ananiky ty fa ohatrany jamba raha hafa teneninao raha hafa tenenindreo fa nataoko avao moa izy ty satria mangalaka ny aditiko aho zay no natao nanomezan'ity vava reto maso sofy ny fahalalana tsy azo mipetraka raika avao fa tsy mety zaraina de mizara azy aho androany hoany izay safidin-dranahary satria indranahary io misafidy koa izy koa olo honomevany ka zay mahatonga zao tsy taitra eo satria tsy ny quantité-n'olo no tadiavin-dranahary satria raha ny quantité-n'olo raha ty aby ka ataon-dranahary manao akory fa olo mety ray roa telo asy tsy poniny tana no afaka hareniny zay zany de ny sasany ndray koa afaka manary raha mahatsapa de ny sasany ndray ko afaka mianatra am'izay koa raha tahalala fa ohatran'izay zany le izy ka androany ty zany zao hanambaranareo kiraikiraiky hoe ino manodikany zao manino zao miteny manjia ampiadanana io manino zao miteny condoléance io ino ny mahatonga nareo manao perroquet de ino ny anatiny ao
Ireny zany no atoroko anareo hoe ny anatin'izay condoléance iny manoratra ho anareo dia ahitanareo tsendriky voalohany kody. Efa nasina kody aby na ty resaka iresahantsika reto. Zay mahatonga zao miverina eto. So de faly hanao hoe condoléance kody iny. Manjia ampiadanana. Efa misy anaran'olo 3 anatin'izay ao. Manjia zay ao. Jerevinareo ao. Andraranareo manoratra hoe manjia zay izany ao. Tsy anambara ny anaran'olo ao fa misy ny anaran'olo ao. 3. Meko nareo maizy ty androany de mba hialako ny adidiko tsentsy de afaka amizay ny adidiko de efa aminareo any koa izy lefa bakeo. Jerevinareo tsara androany ty fa tena mandrombona io ny raho naty mandrombo. Nanomboky ny maraindray minisy ora avao totoy. De zay. Zao zany eto zaho hanambaranareo kiraikiraiky ireto décodage reto. Androany tsika fanambarako anareo hoe androany le 21. Manoratra zany nareo hoe le 21. Zay 21 zay maka nareo proverbe 19:21. Satria na iza ny anao organisation ananiko zao mila fifonana be tsenjika amin'ny ampela. Zay zany. Ndikany anjo koa itenenako androany ty satria zaho aho tsisy raha haiko fa mpitondra teny avao. Mpitondra teny amreto portable reto. Satria portable ty vavako ty zany efa mahatakatsy lavitra. Dikan'izay amizay zany nareo manoratra nareo hoe portable. Rehefa nareo manoratra portable ty zavatra hitanareo anatin'ny portable ty foana zany alainareo ohatran'izao ahitanareo hoe porte ohatran'izao porte de astaonareo amizay parole. Amty portable ty avao nareo mangalaka hoe parole. Parole. Zay zany. Zao zany hoe ino antony mahatonga holo iaby lafa namena portable reto ny sasany manao raha mendriky mampianatsy tena hahatsapanao tena satria izy tia havana tia longo. Ny sasany ndraiky koa tia manompanompa tia mankadala olo tia manao raha tsy mety raha marina ho volany amin'iny raha afaka ho volany fa amty avao hitsaranantsika avao raha iaby amty avao. Di ao anatin'ny portable zay manoratra zany nareo satria nareo ananiky tsika ananky zao fa génération ny portable. Taloha maro raha nivony tsy nihita an'ireto portable reto. Ary mbola tsisy portable taloha tsy nihita iaby reo secret reo. Fa ananiky zao tsika génération vaovao ty amreto portable reto no hatsatsarana iaby raha iaby eo. Portable. Dikan'izany portable enao manoratry nareo ahitana hoe porte parole. Dikan'izany anao no porte parole n'ity portable anao ty. Hoe ino ny hataonao aminy. Hampahita ny longonao anao. Hankatia ny longonao anao. Hampanazava ny raha marina amin'ny longonao anao. Ino ny hataonao aminy. Zay reto portable reto. Vitatsika zany portable ty. De anatin'ty portable ty koa ahitana hoe eo reo roa. Dikan'izany misy fitsarana anatin'ty portable ty ato. Ato amizay koa anao manao amizao hoe eo. Ataonao ohatran'izao izy. Zao. Eo. De ataonao ampitenenao amizay reo. Reo. Ohatran'izao. Roa. Roa.
ity portable ty foana zany ampiteneninao dia ahitanao teny maro ao anatiny teny soratra zay hoe portable zay. Zay zany mahatonga maro ananiko zao mitsatra amreto portable reto raha tenenindreo reo hita anatin'ny portable averina ndraiky raha reny satria efa enregistré ao. Zay mahatonga hoe ity tenitsika ananiko reto mila tandrahana tsara. Tsy lafa bakao amizay mbo haneny tazomina tsara reto fa vatena reto tandraha tsara. Vita amizay zany ty maka nareo hoe andro ty andro novambra, tsika nan'izao militsy amin'ny novambra. Novambra iny aitsika tsara fa fankalazana andreo razanareo no famangiandreo le 1er novambra. Mbo amin'ny novambra avao tsika nan'izao resaka raza izy ty. Tena resaka razana firazanana izy ty. Zay mahatonga zao miteny androany ary mahatonga zao miteny amin'ny le 21 andro le 21 itenenako androany ty. Satria 21 zay volaniko aminao ny lettre tsika gasy ho aho 21 avao fa tsy 26. Di ty novambra ty zany zavatra ilainareo amin'ty novambra ty ato ahitana mera. Dikan'izany mera ahitana amina azafady. Voilà, ahitana amina amin'ny novambra iny. Dikan'izany alainareo ny amanareo. Alanareo zany ny amanareo ny fanahinareo zany alainareo. Zay. Andasotsika reo. Fa raha tsy mangalaka fanahinareo nareo. Tena voafitako n'olo mihitsy ny ambalikany zany. Zafady. Zao zany izy novambra zany novambra. So novambra hoatran'izao. Anatin'ity novambra ty zany fa iarahantsika malala fa 1er novambra iny famangina reo razanareo. Zay zany ny fandaharana, zay ny fanarahana. Dia anatin'ity novambra ty amizay zany efa hita hoe reo roa ndraiky eo. Dikan'izay zany nareo mangalaka hoe reo roa. Reo roa. Dikan'izany andro ty novambra ty zany ahitana olo roa, ny razatsika, ny razambetsika zany reo ny roa. Satria tsisy olo havy raiky zao. Tsy maintsy ao ny razambenao lehilahy, ao ny razambenao ampela. Di anatin'ity novambra ty amizay zany ahitana hoe mera. So, ahitana hoe mera. Say. Ny mera tsika zany nahatonga olo iaby ny avy eto ty. Fa laha tsy ny ampela tsika tsy ny maro. Tsy ny maro foko tsika laha tsy ny ampela. Raha ny lehilahy avao mipetraka eto. Lehilahy zany nataony hoe vato maty. Fa ny ampela no vato velo. Ato zany. Hoe ahitanareo mera zany. Dia ahitanareo amizay mera be. Ty avao koa zany ataonareo hoe be. Zay zany anatin'ty ato. So, mera be. Dia ahitana amizay zany kody natao hoe eva iny. Ato amizay koa zany nareo mahitaka hoe eva. Anatin'ty novambra ty ato zany nareo zany mahitaka teny hoe eva. Say. Dia ahitanareo amizay koa zy mon nom. Ato zany nareo manao hoe mon. Io zany ampiteneninareo zany izy hoe mon nom. Ohatran'izao zany. Zao zany anaovanareo azy. Satria tsy maintsy raha iaby misy anara. Ny firazanareo tsy maintsy misy anara. Ny avianareo tsy maintsy misy anara. Tsy ho anara eva zay ny anaran'ny firazananareo. Fa hoe kody napetraka avao zany io. Napetraka
partout zany hoe nasina Adam sy Eva de ahitantsika zany amty mois de novembre tsika miteny ananiky ty raha ataona amin'ny teny gasy amizay zany izy raha ataona amin'ny teny gasy amizay zany izy de ato amizay zany raha ataona amin'ny teny gasy ohatran'izao raha atao amin'ny teny gasy amizay zany izy ahitana hoe vamba tikan'izany amty taona ty zany maro ny raha tsaty tikan'izany vamba zany amin'ny teny gasy tsy haiko na hainareo zay teny gasy vamba zay ty ahitana vamba sao mbola feno anarana raha maro zany amty fanareo mila manoratra mila anareo avao zany manao azy de ato amizay zany tsika hiditsy amty condoléance ty hoe ino mahatonga hoe nareo iaby manao condoléance io fa tsy zaho mivola aminareo hoe raha iaby io kôdy raha iaby io kôdy ato zany nareo vo mangalaka amizay hoe olo ro anovanareo condoléance io amizay mo condoléance izay zany nareo tsy izy nanovanareo condoléance io fa olo satria izy maty iny moa manao akory ny hamaliany anareo izy maty tsy raha hamaly anareo fa olo ro anovanareo fipozea hoe condoléance io de anaty ty amizay zany ahitanareo amizay kôdy ty amizay zany nareo vo mahitaka amizay hoe kôdy zany ato amizay zany nareo mahitaka hoe kôdy raha iaby io zany de hoe kôdy zay lazaiko aminareo hoe mila tsenjiky nareo mahay kôdy mila mianatra zay avao zany ambarako anareo androany zaho miteny ananiky ty de amin'ny manaraka koa zany akasitsaka ny razana de raha sitsaka ny razana zany de manambara ny kely haiko ndraiky zany zaho aminareo eto zay zany le fandehany hoe manao akory fanaovana nareo hoe condoléance faly aby any hoe hanao condoléance hanao ino de tsy maro zany raha nisoratiko fa nangalaka avao zany ao hoe kôdy avao zany nalaiko fa ao zany tena ahitana teny maro koa anatin'io ao akory le nareo ao zay hoe zay zany ka tena mamangy any reine de salegy hanintsinintsy izy any ary hitsanga hitahy hiaro indrindrandrindratsika ampela reto zany mba hitondra koa zany fampihavanana amin'ny firaisankina zany amin'ny fahatsapatsika tena koa kiraikiraiky zany hahatsapa hoe aha mafy zao adrery zao ka zao moa fa tsisy raha hovolaniko fa malahelo en même temps fa tsisy raha hatao ino moa raha hatao misy ny nandohaly kanefa mbo tsisy raha nataony avao mbo tsy mbo mitovy avao ka ty vavako ty avao ndesiko ka isaorako amin'ny janahary ny razana zay miatsiky efa isaorako amin'ireo iaby isaorako aminareo koa manatsika zay iraka ny razana avao amanaraka koa